Malo lau maria hau e ki melele e tonga hano kotoa. Fia ki taitalele ki moto ki o mo unio ngomele te o tonga. Ka umafu e television e tonga ki he whiawhini. Wakai koia ki he talanoa lalahi oi aho. Mea e ki pale mea wha ilonga i ai ngahi mea ngā ue ki ono sivi ai ngahi uta e putunga i tanak panga humai mi kastomu ka tokonia mi he pule anga siaina. Tari e he kapineti e whaunga ngā ue whawhanua ki he whiwhatau aki o whakafou i he interneti. Pea mea e tamakuri niskalau ni tu pouto a uruka lala o a ahi ki he whakawholau tahi whakautau a siapani kai kiri sa me. He nau a ahi me ki tongani ke whakahoko e nau whiako aki me kautaua e mea whio. E te ia e pime ngahi talanoa ki he ana yangi whakataha me wakai ki he whamumitaha me he mala e osipoti. Pe he fo ki he whamutara e aka koe wakai lewa eni ki he whakai ki. Na e mea e ki pale ni ahua kawa mei liku i ho atae ahoni o whailonga e ngahi mea ngāwe ai potunga i tanak panga humai mui kastomu ki hono sivi o ngahi uta o kutu uta mai ko tau kau awhanua. Ai o ke tokonia mi he pule anga o i kakai ke lipapulika o siaina. Alice tupo me whakai ki talanoa koia. Ko e tokoni ko ni nei tālu a hono whamohe mei ulu i he tau e tōlu ko o si mo e whaama e potunga we ke iai hanga mi sini whai ono pōni ke ne hanga hulu i mo tala a ngai koloa ko tō pē o gutu uta mai ki o tau kau a whanua i taimi ku whahoko ai a hono sivi, tau te whitoini ki ngahi uta ko e gutu uta mai ki o tau kau a whanua i tahi i he wafo kunsalo te pehe ke mala e wapuna whamo tō. I he mea koe e ki pale mea nane whamala ala ai ki he tau mua ko ia hono whahoko e tokoni ko ni, mai le lei ko ia hono ngawe a ki. O ko whakatau mua, te ne lawa ai, o toi malu iange ho tau kau a whanua. Me ngahi mea au kai ton ke mai ke tau whanuani. O kawa e hange ko ia ko whaito o kona tapu. Ko ngahi mea ngawe ko nina e tō uta mai e i ti se mātau ko o si pēr toke kia mata a hono whoto ui mahina ko o si o au mai ke mahinani a ia ko kau ke hene ngahi mi sini CT ki hono sivi ko ngahi uta a e kakai e tōlu. Ko mi sini x-ray e ua pehe ke loli koe kua o si whananau ka kato ke ne lava o sivi ngahi uta konteina ko tō pē e tō uta mai ke wafo kunsalo te ai nei whamatala ai pule lahi koe pot ngau tāna paanga humai me kastomu ke le me te wahe. Ko ngahi mi sini mo e lori koe ni o ko i he lau ki lupe me lau miliona a hono mahu inga whapaanga pe ak whiunga whakatoa mo i paanga e watolu te smali 5 miliona tonga. Toko di lahi whau aia ke potu ngāwe. Koe lori koe ni koe whotu ke ne sivi ngai kontena komesiare wiki lava tukuange wawe uta kakai. Maka tuunga ia, yona ngawa ke risk framework. Kono profile uta kotoa pe, maka tuunga ngai fekta koe ni. Uraki, ke pisilisi koe una humai koroa, ko hano tuunga. Low, medium, high risk, ko high risk e fohe lori. Kono ua, ko koroa une omai. Tolu, ko whanua me mea uta. Ka mau e wakai e sistemia mau koe uta koe hao me Chile, fōha ke ia Taiwan, ko Vietnam, bata tuta maki tongan, o os whakatupu huhu pe ia ne whanonga lo mai. Tau kau rewa ngai ai tem kou whiri ke CV. Te ko CV ko ia ko mahino upe pa whakahu ke lori. O kui loto pia machine scanner, ku ia pe mo photocopy mo mea katoa. O ku hanga pehe sistemia o misinia o read te document ko ni, ai lahe pisi he uta kotoa pe. Aten scan e container whata tau ki ai. Ko container fute ua noa, we make a scan pehe minite ua, at the most. Ko container fute whanoa, a waris mi te whao ke nima. Ai aku wawe au pito. Ko whonga me noa roko ni hono au e uta ki tu a, i he aho ni, lotonga rere aki. Maraka lama container tolu he aho. Ko whenga speed ko ne ngāwa e lori koe ni, e o se kontena te au, pe fui e lori he tari ki pita kontena e au. Nani tau pehe koe e taimi whahoko i hono sivi koe ngahi kontena ko pau pe ke kau mai ki heni, ai ngai kupo whekau aki koe kuanga maheni ke nau sivi ngai kontena, ke nau i loto i he lori sivi kontena, ke nau wakai tonu ke ngahi mea koe kui loto i hono sivi ngahi kontena whakomesiari kotoa pe. I he tō uta mai ngahi mea ngāwe koe niki tonga, na e toi lawa mai ai mo i kau ngāwe whatengi kāre me siaina o nau whahoko, anu whotu koe ngai misi ni pe ki ono a koi koe kau ngāwe pot ngai kastomu ke whaunga koe no ngāwe aki o i ngahi misi ni.
O kia e tui e pot ngai tāna paanga ho mai me kastomu e toi rere iange. Mo iha to unga u toi maa olunga nge e nau whahako whatongia i hono ngau e aki koe ngai misini o e nau whaino pōni koe ni ke tokoni kono sivi koe e uta haka kai whanua me i topri anga koe au tū uta mai ki o tau kau a whanua. Ma ai ngonga leitio mo e televisione tonga ko au Alice Tupou. Ko ngā uno atu ene potu ngā whakatau aki me langa whakalakalaka whakaekonomika o kamata ngawe aki e whaunga ngawe whakawhanua ki e whakatau aki o whakafo i he interneti, ka hiri eni ahono tari i he kabineti. Ko e tau mua ahono whakatua e whaunga ngawe whakawhanua ko eni, ke ono whakataha pe mo e ta au e ko ngā i hake me ko e whakalakalaka, aki ahono ngawe aki ai whakatau aki i he interneti. I ene pehe ko kau ki hene e whainga potu ngawe ki whakamalohi e ngahi wā whakapisnisi, mo e kau pisnisi ki he consumer. O ko kau ki heni mo e whainga ke whakasisi i ahono to holo hapa anga o ko lahi, whaiwhaiange pia mole i a wheitu o kai malawa pe o ngawe aki e totongi i he interneti. Ko e toka ngā whoki, ko e huia ko kei whiao pia mamani mo e COVID tahiwa, pe aku te eki ke ilo pau ai taimi e o se ai mawhola wha mamani lahi e vailasi. Pe koe taha pe ene e whaunga ke whakasisi i ato e whakataha anga whatarolahi ke a business whale koloa, kai ngawe aki pe ai whakatau aki i he interneti. I he teim tatau, i ai mo e toka ngā makehe ki ngai hiak malawa whakafo i he interneti i he whaunga kākā, pe au whaka ama e potu ngāwe, ke oana hoko e whainga maalia ko e ni ke hoko i hangahi ngawe kai haa whakafufu i he interneti. Kai ke he koe whaunga ngawe whakafunua ko e ni e malawa i ke whakahino ke kakai o e whanua, ai whaunga totonu i ngawe aki e whakatau aki i ngahi businessi o whakafo i he interneti. Kai ke he koe polokalama ngawe ko e ni o whakapa anga ia e he pole anga Australia. Nai mea toi tamapiri niskalauni tu pau toa uluka lala o a ahi ke whakawholau tahi whakautau a siapani koe Kirisame, aine nau a ahi mai ki tongani i wike ko o si, ke whakahoko ai whiako ake me kautau a ene awhio. Nai taritaria e tamapiri nisi he komanta o i whakautau a siapani ko Sakata, pe heke ampastoa siapani ki tongani, His Excellency mune nā ka Ken Saku mohono waifi. Mai whanua tō pola, mai whakaiki ke taranoa koia. Ko e ahime ko enia whakawhalau tahi whakakautau a siapani ko e Kirisame, ko e konga pe ia hono whaivia e siapani hona wāwhinga aki whakaume e ta whaake ngai whakautau, e ngai whanua e pasuki o kau kia iatongani. I he wau talitali e tama pilinisi kalau ni he waka, ne me ai a pilinisi tupoutoa o luka lala o pihe, o kulahi e ngahi ngawe ia mai ngahi mea lahi o te tawa e siapani matongani, o tau te whito eni ke he elia i tahi, ai au whemau ia ki toka ngai kina, o kau ki heni mo tūkui motu i toke lau. Nā ne toi mea ko e whainga ke pule i ahono le ohi e patutahi o tongani, i he kongalahi o seni, o i kai ko hangau sisi i mo whaingo fua ia, ka e whatatau ki mea ngawe, o kumau he wātau tahi e kautaua ene a whio. Nā te mea tama pilinisi ka launi o pehe tai mua e iktau e kautau ene a whio, pilikatia no pele whila kepa, e whakaivia e whaunga ngāwe ko e ngāwe malu i whetokoni aki, aia e hoko ia ki toi lalangai ke wāwhiang e wāwhinga aki mo whakau mea tongani mo siapani, pea kai hulu atu e whalakalaka hena toi whakaivia mo whakamalohia he ta whakau tau. Ne mea whoki i he polokalamani mo eiki pale e mea, hoa ka meliko aia nani pehe, o ke ai tokanga tongani ke uhi o whawhofua ko e lahi ngahi mea mo ui i o seni, o ke toi iloa i he lolo tongani o tupu pe ia me i he tau tai whakavale vale, aia o kumaolunga ia he lau ngea ua o ke lau miliona i he ngahi whanua he Pasifiki o kuna whahoko ai tau tai whakavale vale. I he NPH kune hanga ia o mai e ngahi ngawe ko ia me kakai o kuna whahoko e tau tai whakavale vale, ki he patutahi o tonga ni o nau whahoko ai e ngawe tai whakalao ta taupe, pia koe lahi angi nau tau tai whakavale vale ngahi mea mo ui i o seni, koe whakaawai pia ke mole atu mo sisi e ngahi mea mo ui o whakaili i o seni, ke mau me tokoni mea e tau tangata o tonga i he kaha u. Nā ne toi mea koe mea mahu ina taha ki tonga ni, koe mau anga mo ui ho tau kakai, pehe ke ngahi koloa me nau mina tula. O sisi pe whoke ngahi wakaleo o e kautau e nea whio, ki ne whahoko e ngahi ngāo i ki hono leo he potutahi o tonga ni, ai ako tokoni lahi o nau whahoko i hono kumi mo whahawhia kakai o nau whaingata ia i tahi, i he tau mua ki malu e kakai o tonga ni. O nau toi tokoni whoki ki hono whahoko hatu whatokoni ki ngahi tukui motu i toke lau, pehe ki hono whaua te ngahi whaito whawhale mahaki, pea neongo sisi i pea e taimi o kunau whahoko ai e ngā weni, ka au whemau ia ki nau te whahoko e ngahi ngāwe o kulahi ki tokoni ki kakai e whonua. Nā ne toi mea koe whinga koe ke mapulei e toko lahi kakai o kunau i tonga ni, o whainga taa, pe o whainga lewa e wā tau tahi kau tau e nea whio ke whalakalaka e ngahi ngāwe koe ni, kai malawa ke whaua te ngahi tokoni
I hiri hasai koloni o hoko ki ngai o te motu i toke lau o tau te whito ki ngai tuku i motu i kai hana wafu. Nā ne toi pehe ki ngai tutu uni ke malu i he putahi e Pasifiki o ku kau ia he ngahi tokanga lalahi ki he wa tau tahi a siapani o kau ki ai atongani. Ko e whalau mai eni ai Kiri Same me fisi whao singa wike ai nani whoke tai pehi monite wike ni o hoka te ni polo kalama a ahi ki he Pasifiki ai kunelo tonga i New Caledonia. Mai ngonga li te omu televisione tonga ko awa he whanua tō pola. Pea aku kei hoko atu pea ngahi mā i moa ola e tahine Princesi Angelica la tōwhui peka. Ka koe tala whikaulahi a tongani ke Australia, ke ngai whainga mālie mo hatokoni ke aonga mo tokoni ke kakai i tongani mo hono langa hake whakalakalaka e whenua. Nai taritai lelea he tahine ngahi tokoni me ngahi tohi laukonga me he ako maalunga koe Melrose i Keni Pela. Koe whakaamu, ke tokoni eni ki hono langa hake tuunga whakalakalaka o iako ai whanau, tau te whito ki he laukonga. Koe ngahi tohi laukonga ko eni e taha awhi tupu nei whaaki atu e he pule ako o iako angani ko Diana Waymark ke he tahine Princesi Angelica la tōwhui peka. Nei mea tahine whamalo ia ai tokoni ko whaaki, i he mahino e tokoni eni ki he ako ai whanau ako. Kai kehe koe ako anga ko eni i Ken Pela o kulorotonga whaia koe matapure tonga ko Sione Ma'u. Uni o ngong whalatu whanua pe me leite o tonga mo i televison tonga ke he whiawhini te tawakaire wahen ke whamumui taha me he mala ai o sipoti. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koroa PDH. Malo e tau kei whea au mai, koe wakailewa eni ki he whamumui taha me he mala e o sipoti. O kulolonga whahoko ha polo kalama whakatau kei wike e taha e kautaha ka pulo ai Oceania, pe koe Oceania Rugby, mo e kautaha aga pulo a tongani i he mala e halano i Kolomotua. Nei ka mata e polo kalama ako koe ni he ahamoni te pe o whakatau mua e ke whakaivia e aga pule ka kai whiwhine i tongani whataha mo i Pasifiki. Ne pehe pule whamalesino whavahe whanua o e Oceania Rugby ko talemo waka o ku iloa ai spoti aga pulu ko spoti ama e ka kai tangata o i kai ngata pehe kau wa inga ka kau ke me kau ofisiale ke kau whaiako ko whakau whamau me ngahi grupu whikau aki o e aga pulu. Ka kune tui hanga he polo kalama ko ni o liliu e whakau kau ko eni ko e aga pulu ma e ka kai tangata pe pea ke vahe ta tau ai ka kai whiwhine o ka pau e te whaiviangi e kau e ka kai whiwhine ki he aga pulu. Nā ne te pehe ko ako i he polo kalama ko eni e ngai whaunga ki hono ako i mo ngai whataha me ka kai whiwhine i he aga pulu o te tau pehi malai wa inga mo i o ngau e whaka ofisi. Ko e polo kalama ko eni ku kau kia he kau matau tau pe mito pule anga he aga pulu hangi kau whaiako me kau whamau pe ak vahe honau ilo me tau kei whataha me kau ofisiale i tongani ko e kau wa inga pe he whake kau ngau e wha ofisi me kau ngai whawhai to'o i he oloaki toko ni pe koe first aid. Lo tongani, ne pehe taha kau me mipa o i pate ko taha pulu a tongani ai sea aholelei o kumau inga polo kalama ko ni ke whalakalaka a kapulu ma ai ka kai whiwhine. Me Oceania Rugby mahu inga pito ke kau a ka kai whiwhine e tau kapu ko inga ko equality taim ta tau pe hua e kare niti a ka kai whiwhine ke whaha i mara e wa inga ko whemau ke develop ai dari ni dalam whiwhine o ka mata mi hene me hau tau kego ni me he World Rugby ke improve ke whakalaka nau skills e kau whai ako mo e kau instructor ko ni kau ngani ko hinga ke ave ia o toi tāna ke atu ke kai whiwhine ko e whanua ka hango ko pula ene nai o whemau ke develop ai kare niti o kai whiwhine. Nei kau ke polo kalamani e whaako a kapolo whiwhine ko te lesa vea tupu pena ne whaamala alai ke ne wakai ki he polo kalama ko koe ni. Ko e tui ko e kau ko he polo kalama e aho ni u kau eni ha polo kalama whaafo ofa o ne hangai o mai hangahi mea maho inga ke tokoni ka te au hono tokoni i ko ia o e whanau akapulu ka tauta te whito ke langa ko ia o akapulu ko ia e ta mai ki whiwhine. O ku hoko au pito e ako he aho ni ki hano ako i ki mautolu whakamanaka te ki mautolu ka whai ako ho mau whatongia ke mau whakahoko ki he whanau ke lawa ke tupulake ho nau taleniti. Pea ike ke ngata pe ai o ika ke iaha hawa whakangata ka lawa pe ke mahino o ku e malawa he kakai whiwhine o whakahoko ai wainga akapulu ke au ki he tumutumu o hange pe ia ko whakahoko i he kakai tangata. Lo tonga ni pehe tokon sea e pate aga pule ka kai whiwhine a tonga ni ko whihoko tu i vai
O glelei he polo kalama koe ni he kai ke iai ha whangatangata ka ako atape ia ki tō taha kotoa. Koe anga pulfo ke ta mai vefine e taulahi koe maungahi whanki vai anga pe koe te ke fu manakoa ke pehe e te tawhaaki koe hange koe tawhaake whawhai ako ka umai whakamau pia mo ngahi tuunga koe o runga koe nau whai koe ngahi whai tutuni ka koe tauni mau whainga maari e pa mau whiawhia whenga aki mo e pate akapulu mo e pate akapulu i neoni a tonga o kia e nau tawhaaki development ni ke o mai ngai whenga maari e koe ni hange koe o ka maako koe lele Super Week o koe whainga maari e rere au pitoen e koe ngā koe kau participants o kai ke whakangata ka ko seo lahi au pitoen o mai tamai whewhine ki he tawhaake whamau mo e whai ako pagonua au ki he tawhaake whamasino e strength and conditioning ka maafo ke first aid koe konga ene ngai mea mau inga e wainga a tawhaake ki he safety e whanau paku mau whiawhia au pito he whainga maari e koe ia. Ko e whamatala lewa e nia e taha e kau whaiako akapulu e taha ko Filisau ke polo kalama koni. O wale no mao e whakaafe ke ukau i he ako koe ni. Aia koe kos makehen ke ama tolu a koe kau coachi lokolo. Ke mau ke lawa whalaka ki hatunga taha. Aia koe mau hoko ko kau educator. Pe koe kau whaiako ki he kau whaiako. Aia koe kono moniko step up mahu inga. Ka ku mei peisia i he ngahi ausia me ngahi lawa mea aku mau ia i lolotonga. Pea nau te hanga o mai ha te ngahi ilo makehe. Aia te maulawa whao ngai ilo ko ia ki he kau whaiako nau tunga tatau mo ki mau tolu i tongani, i he lolotongani. Lolotongani ne whamaala ala ai sekretale komiti whamau akapulu atonga toko mea o whahulu ki he whainga maali e lelei ko ini ki hono te ke i maa i moa akapulu i tau whunua pea unau te ako ki he ngahi lao whao whamaman lahi i he mala e oi akapulu. Nā ne te peheku alu pia teimi me te lahi angi kai whiwhine o nau manako ki he wainga akapulu. Iyo, ko taha whoki e polo kalama ngau e taimina e World Rugby pea mo e tia lai u kono te whakalakalaka i me tamai whiwhine e Women's Rugby pea te toko lahi angi kau me e kakai whiwhine ki he akapulu mo e whakamau. Mau mu whakatonga i pehe uwhea uhi. Me mea whawhiawhia ia. He koe tau mua koe a World Rugby ki he akapulu. Rugby is for all. O koe kai ngata pēle lei e polo kalama koe ni ma e kai whiwhine pehe whoki ki kai tangata lalahi ka aguto iai hono lei ma e tautupo e whonua o tau te whito eni ma e whana wako whiwhine o hange ke whama ala ai ofisa sipoti e potu ngai ako ko hei muli pangai ki he ngongo sipoti e leti o mo televiso ne tonga. Yo malo apito ko ki por kala ma ko e honi o ko ngai u ulaki ko nga ulaki ni tafako ni ko tano e ki ako fa fai ako pa ko nga no wa reba ko first aid po ulak to ko ni he tafako ako ki ko ai to la reba ka fai ako na ka he ako fa fai ako pa mo ka first aid e to ko la apito e ga ma to ko ni ko i he por nga ako ta te fito ke nga hi ako i he whakalere ha ki sipoti koe koe tawhataha pe ke akapulu ka whahinga sipoti pe unau kau kei e lawa puanga ake ki skills konti unau maa koe ni ke whakalere aki e nau spoti pa hange koe waa waki tawhako o e first aid e tokoni apito e first aid koe ni i ha wheitu upe i api po koe api ako po koe loto mala e whahe wa inga ta na mo a takai pe ko tau whonoa ka te whanonga tu ia ta hoka whakatamak o ku te ilo pe ngawe to ton koe ke te whai koe ulak tokoni. I he konga ulak koe koskon koe ka whai ako mau talano ai ke hanga e te whai ako i koe ha timi uiha ka kai whiwhine. I he tau tu whawhonoa pere ngesi apito whoki ke tau wala he. Ia pe ngahi mau ako koe aho ni ia ngahi mea te lava ako ai ke te ilo e whaunga to tonu koe te whakahoko aki koe ka pau tatau pe ko kita whai ako ia ha te ki whanau ha te timi whiwhine ia pe hono whaunga to tonu pea whakamata pure mo whakapa-apa ki he te ngawe aki ki he ke whai ako i koe ha whanau whiwhine. Ne te pehe pangai o ki ai e polo kalama sipoti o amana ki whahoko he potu ngai ako i he tauni. O iyo, i he whaosinga koe tauni o ku ia e polo kalama o whotu utu ai koe ki whiauhi akapulu tau toko fitu ki he tamai tangata tau taha ua mo taha tolu pea mo e te kulak pi rewa ki he taha ua taha tolu whiwhine pea mo e tangata
te rugby tangata, pia pehe foki he neti polo, kau gai mo e pingi pongo, kau gai mo e badminton, mo e net polo. Kai ke hene behe e he pule whamalesi no whaka whitu o ai Oceania Rugby tale mo wanga o kune whi mao ke hoko atu e kakai o kuna ukawangi ki e polo kalamakoni ke nau hoko atu e nau ngawe i tongani he ko tonga pete ni lava o langa haki ai tonga. Pea koe whao siko manaki ke whalawa te timi a ka polo whiwhine si hifo he tau tahawalo a tongani ki Nusila mai polo kalama whiako aki. Whatatau ki whamatala ai to konsia e pāte a ka pule ka whiwhine a tongani whihoko tui vai o kuma teu teu e timi whiwhine tau tahavalu mo si hifo a tongani whataha makau ofisiale a ka polo ke whalawatu ki he polo kalama ako koe ni ai a ka polo kalama ako whikao aki a mo ha whiako aki i he tau kei he a ka polo e whahoko ia i Aotearoa. Koe anta 18 fo koe programa fo o ene o ku wau ki atongani i he matuunga ia i he hanga e Nusila o kona tong nau hanga host i po mamani koe tauni pea koe nau ki po kalamani nai tuku mai ke ufonua kotoa Oceania koe legacy program ke whakakau i ai whanau si hiuwhe tau tahavalu pea nai whiawhia upita e whinamotuan ke whengau e aki mo e akapu Nusila pea ugia ipe mo e ampastoa atonga me Nusila was Filipe Nusila ke mau whengau e ak whakata hono whakaukau i mono toko ni ai whakaivia e whanau koe ni ke hoko programa koe ia pako tuetai mini ko osmau e toko whai toko tahanima koe ia pea mo e kau whai ako e toko wha te nau maa nau toi whainga maari ke nau lavat ki Nusila whakapaanga kotoa e Nusila e programa koe ni nau nofo pea mo e nau whewhanonga aki mo e kai pea oku nau te maurfoke whainga maari ke nau kau atu ki he ke mamatai ai semi-final koe ai ipua mamani koe kakai whewhine koe toko tahanima koe ni mo e toko wha officials koe ni te nau ona tuki Nusila ki he kemi o me mewi ke tolu pea koe kemi koe ni o koe nau ofe ako aki ai koe o ako e o e whanau ako wa inga pea aulewa ai ka officials o ako e ngahi tu unga nau iai whaka manager, whaka coaches pea mo e whaiwha masino. Nei te tala noa tui vai ki whainga maali ni ave mai kau wa inga ini ihi me timwha whanua toko nima whiwhine a tongani koe fui lupe mātunga me nau kau atu ki Whiauhi Championship ai Oceania ni whahoko i he mahina ko o si. Tau whiawhia ko toa pena e ngahi ola nai toki osa te Whiauhi koe ni koe ai Women's Oceania Championship 15 nai lava i Nusila pea koe Whiauhi koe ni nai iai whainga maari e lahi ai nai o mai mātou o kau ai a tonga ai awegi he whanua e whaa koe nai kau koe ki he Whiauhi koe ni ko Fisi ha moa tonga pea mo Papua New Guinea o whiri toko ua noa ke nau o ki toi kemi pe mo ia o whai ia i Australia e Gold Coast pea na e whainga maari e toko hiva me tonga ai na e tau rawe mo nua whainga maari e koe ni whiri mai me he World Rugby pea me Oceania Rugby ai toko hiva koe ni koe whaa me Nusila pea nima me tongani koe whainga maari e koe ni una nau tauria o ako he whai wiketa pea kasi ole kau whai ako ko una o ako e whahinga koe ni te nau maore na toi whainga maari ka pau lelei e nau performance ke nau ita kau he timi koe a Reds pe koe Walata pe koe Brumbies koe fu whainga maari e lahi e nia ki hono teu e tau timi fui lupe ki he kahau he koe tau kahau e ki i toi lahi ange ngai whatongia me ngahi mea ke whai kai teu koe ngā koe fufua tau e ka matai e qualify koe ki he World Cup a tamai whewhine pea ka paurewa e whainga maari e whahinga koe ni koe teu lahia koe tokonia ki a tau tolu pea e lahi ange rewa e tau kei i he tawhake e wai ngā ki e tau tim whawhonua. Lola tonga ni wa manaki ke whahoko me whiahi tau toko fitu i November pea wa manaki ke kāwatu kei ai timi kakai whiwhine pea me tonga ni. Kei ke he ni whamaloa tui vai ke kautaha ka polo a tonga ni i he whingai aki ki hono whakaivia mo toko ni i ai time fui lupe. Kei timi whiwhine tau toko fitu me si hifo e tau tahavalu pe he whoki ke nau hoa ngāwe uloa ai Talita Project mo e pule Vanessa Heleta. Ko e whaumimitaha pia mi he mala e o sipoti ki he howani o atu whokia matu unga hanga lelea kautaha ai Pacific Timber and Hardware. Mai a ngongo sipoti a leiti o mo televisione tonga ko au vai whanua tō pola. Ki mua patau mawai ta toi wakai peheni ke ngahi ulu i o ngongo o i aho.
Mea e ki pale mea whailonga i he aho ne ngahi mea ngāo i kino sivi o i ngā hiuta, ai potunga tana panga hou mai me kastomu ai a koe tokonia me he pole angasia i ngā. Tari he kapineti e whaunga ngāo i whawhanua ki he whiwhatau aki o whakawhau i he interneti. Pea me ai tamapiri ni skalauni tu pouto a olukalala o a ahi ke whakawhalau tahi whakautau a Siapani koe Kiwisame i he nau a ahi me ki tongani ki whakahoko e nau whiako aki me kautau e ne awhio. Pea koe ka kate pea tau o ngongo ki he lea whakatonga ki he houani me whakaamne au tono ati kilo te whare e tonga hana koto. Whamalo te tau ke whi au ngai ko o sinorita tu i vai, ka